aha barabiri na kimwe byo mwakogo bamwe mu bantu babingirwe office y'enganzi yihanga umwitaka ya Bukindo mu ruka rwa Kasongo mu gombora ya Cangwari bakashara mu kuremera ha office ya RDC ecyabagemeserize no kugira ngo bakuru ba camp y'empunje ya Cangwari refugee settlement bakaremo kutuma unkorekeragero cya President Museveni mu mwaka wa 2016 obu yaragira ngo bagarurwe mu itaka hatsahwiro kwezi kumwe n'esande mwe baceremira office ya RDC kandi byo kuri yavahwiro batandika kushaka mu batura ekiri hanuya emereka tushara ekitukozire nitutuma turi abantu 18 tuma abantu 8 10 bagende mu byaro batoze mirimo baza kupakasa batere kibango ito ntweto kushaka so ntushaka umubatahi bitu akupimire kiyadi uhinga agira hani 15 akwa muhogo runda kwa kasha uzogura kahunga uzokora ikintu cyona Nestor tumwese jomwa hababingirwe yagira ngo burkasheshe bagende mu byaro kuronde ibyo kurya so ntushaka kugira ngo tubone cyo kurya tugenda kusaka abantu kuburwe kiyo kurya enambe kiro wingi yona kiro kino yona kerire negenda kweyija kusera kamere habwe mbera ezibwe zitulima habwe kuburwachi ekiyo kurya agari manana nanye ko mwebembezi abakayikuru bakwijya nibancurire njara abana norani bacura naiwe norore kiyo rabaha no soberwa kusikira bwe mbere tutura mu tumazire tubona bana kumare myaka 17 tutukiya ine ahabwe mbere jwe RDC wa Kikuube Amran Tumusime yabaha kiro 50 z'esano yo buhunga hamwe na kiro 180 z'ebihimba babase kuri yahowe bakitegereze cyo barabasharemo bato bunyizire nyasanga esefuria zombe esefuria matimako zisangi zombe yabagurayo ekiro zinga yabagurayo ekiro 25 kandi ko mali umusajja RDC one ensonga zaitu hano bukinda zimanyire kurongi akaba nasoborengira impenda bazisazire 98 byona bimanyire kurongi amanyire kurongi itaka lyabataka ririyo omwaka gwa 2013 abatura bari kurenge mtware nane cweka ku rugo mbyara 2008 mu ruka rwa Kashongo mu gombora ya Cangwari bakabingwa mu itako bwe office y'enganzi yihangera kugira ngo bakatahirita kariyempunjeri ya Cangwari refugee settlement camp itakero barukutonganira rume byaronke cya Bukinda A B Bukinda ya kabiri kavure bwizbwera A na B cheya A na B Nyaruhanga kabirizi Nyamigisa A na B hamwe na Katoma gasha kwa Ambrose niwaga bakatoto